Arbeloa. Pa Bale. Bale otvara se tamo. Benzema. Bale i dalje u posjedu lopte. Bale prolazi. Bale prema Ezilu. Sjajno. Ezil. Šansa. Ronaldo. Dokazivanje. Nevjerojatno. Da li je sve jasno da će Real doći ovdje do pobjede? Prejasno. Gospodin Šahzudin Mrko Kamberović je u kadru zajedno sa Šiško Uskasom. Šiško Uskas razočaran u ovom meču. Nije očekivao da će ići ovako stvari. Jel li si? Jel li si? Samo trpac! Trpac! Samo trpat, bile su riječi profesora doktora Šahzudina Mrki Kamberovića na kormilu Reala. Ispred Džeke Coentrao, pa onda Ezil traži loptu Benzema, dobija je, Leskot ispada, Benzema, šansa, ništa, Pa ima Benzema, još jedan odbitak, jebi odbitak. 3 odbitka mi je dao. Six! kakav materijal, poštovni lovci. Nevjerojatno, pogledajte Benzemu, pogađa kako je posložio kockice Šahzudin Mrko Kamberović. 7-3 rezultat. Ponižavanja. I evo ponovo nova prijetnja, Bale je tu, Bale, šta će raditi Bale, ništa, Benzema! Jebara! 8-3, poštovani gledalci! Kako ponižavanje! Možemo da vidimo nevjerojatno kako... Čovjek 4 odbitka daje, jebi jebara više. Poštovani gledalci! Jeli si? Samo trpat!